Sefi suku Metiaut Mateus Inácio da Costa Teten, Elisaun suku nebe Macaseria Lija iha loron ruanulu uresinualu, pulang outubro tinangne, nia parte se rekandidataan. Suku Metiaut, sexta itu bosir foi até no resultado mas be malu sir nebe maka kandat pun ami analisa emanai amutu hau emanai lima setorua manitolo. Kemudian di mana mak mutu koi tempatnya dia delegado karsia. Cada candidatura mai oninya social dia o delegado. Amba itu bosir media informasi claro liu kata seita tu kompeten maselu kita tu mana ne kana ita ting prepare itu tim ne dia ne kala nebe bahau kata amsira tuane na pati ya isura balung ida ruam kami trak tama balung ko apa ba selu então demokrasi kita lo ke itene libat se fine missão visão boa mensagem sim ya ida ne mak batre missão visão ne mak Tony malu sira barak maka awar fasa media sosial sene bahau ahne area krisro ini area turisme ambil lama yo amne misau mas makane kata sede itu sai suku ya Metiaut ne itu implementamos program usi governo ne bahane amne misau ne sei lamuda program mo start sumetre nebe aune Tapi kita buat senti kata area turismo makasay potensial primeiro vai kita buat isso. sim itu prioritas warni waira misira ko ture sugumos idane na parte só que agora kibot foto tu desano mo islete nebe am tinglau tirene tidak mungkin amne fisam sirne atu muda fale program ida lete one ne lalosan